Mama Akwaba, wafra me Adwoa search name, Mestel, na wa subscribe to my channel. Me a notification bell no so for more news. Ebusuafo ora lawyer Morris Ampao and Okase na okyerese na say one we say nkofo be a demonstration. Omo ye demonstration on social media so nkofo benya John Dumelo Titrupa Yvonne Nelson. Na Yvonne Nelson no I am so much disappointed in her. I don't know where Dumsor demonstration. Oh yeah, Dumsor demonstration. I want my pen that Mahama ne pens will be share. Yvonne, who tweeted our Twitter page? It's all by a Dumsor demonstration. Who do we see call viral? Na demonstrations sad than Casano. Who ni pay bedi wechi. Crowd the bedi wechi. Na a tressa and pack Ghana for your bread. Ghana in Jume say. Na chesa amount for your more operation or move fame drop because of Dumsor inti. Na air cost one kasa companies a journey figure na air call mukrom because of Dumsor inti. Generators amount for no more use to petrol no more tongusi and air command for trim. Now to me say no yes she. Inti na the day out to it is all by a Dumsor demonstration no. Dumsor must stop and amount for a boat changing cool a do waiting no. Na the kind of stress I hear come because yenti me compare o manpenda da Mahama ne Dumsor 2 na na do ne Dumsor ne so manpenda da Mahama ne Dumsor na etumi kwa 1 week na aba a day na me wokuma se but o manpenda da Mahama ne Dumsor no ne eye won wo me ne se omo wo se bi onkrasing kras no wan anhye da affect omo santi wo ka Dumsor ase na bibu nim ba se bi yana na ye wokuro ne ye hu dewi na Dumsor na esi ko ntina e friend say Yvonne wo ka so ye Dumsor demonstration no Dumsor must stop na man fu di wachi no and I dem kwese mwehu light dina so na mo asoso nkane a aha mo se Dumsor must stop na kane na kane na mo aso na mo pa chese bundum kane na mo fa nem na nka lighthouse na mo nem Yvonne won say na your Dumsor na mo edum light wo demonstration no drawing your Dumsor must stop demonstration no mo edum light pictures no na your light out and na chese ye ni abre light is so and they 5 days no more do be 3 hours no mo ko Dumsor demonstration na lawyer Morris Ampao we say o share Nigerian guy girl bi no see na the Yvonne Nelson ye omo ti ase e no mo ko Nigeria ko hwe 2 weeks no mo nya light da light say ba kota no mo edum no na mo de Ghana for the mo nya papa light gina so free education e koso national health insurance e koso your friend is saying drones, 1 ambulance, 1 constituency, STEM schools, agenda 111, factories. Nina Ghana first won what's the dollar rate our cost 20. Never answer me dollar rate is obizu ndi bida. Kan obedu atem. Yenti ensema lawyer Morris Ampao at the etuja. Pogo dia no da. Na yes. And I'm also so more farmers are more etuja was a 24-hour economy. After the billboard wa matro 24-hour economy na good mako akọ paper ni nyina firi ho na say 24-hour etumi chechire mu senti obi say ebeto wache ebesi ne kaze what ya asem NDC for ka say ye ba be ezi da na say ye ba be chimagum ye kan yi so me mani fredi na NDC for ba no mta goje na mo so ma ba che grofo mo ko je no mo so se mo ba mo be che prosifo mo be che immigration fo mo be che hwanfo mo so da bia mo grofo ko je me wa no mo be che mo so mo se mo be che mo be che mo no o di watam judiciary na wo ho no mo se de papa na me do mi koko na di matam a e wo mi koko na sama kwakoto aba na judge stay di asem loka no mo so mo de papa ade a mahu ni se mahu bibi NDC for poster bi se ase wo mahu se enye two class be yi oh yes seven into oman no ya ba before no set up you no oman hwe yi a election we to na se NDC for enye on be person on be kan oman na butu and assessor maka because that dey go there mama say ya baba dampare oye nipa akora metwa opruze dampare ayi adwuma wa ma police aye kono ya baba dampare papa wa yi adwuma na enipa bia sabita frache abibifo ntem de enye nipa ni nyina na bedo enti kansa you me pesa me ma Ghana fo aso te se aho kire wiase na mu no enye Ghana nko a America UK Germany
And your man na ya sabita frate gas. And you using ofie 17 euros. We bet me the whole month and then I just said be 100 euros. Unim. And then me share Nigerian girl be. Me best to do. And I'm say, why are you from? I say, I'm from Nigeria. I say, what are you doing in this country? I say, hey, your country is good. Or see, Nigeria, put me in your light for 3 days. Now, I say light, you know, I want to quarter. And light is now so now, Yvonne say, vigil. And the power acquired to do 20. So, I do 20. Now, can't say, say, the Dumsor about 2024 years. And Muhammad Benabi. 4 years. 4.5 years. Now, Kai. Generator. Sorry, na yakan yatna kania musa o Ghana ha for 7 years. 3-4 months pe yakania se Dumsor pra e ba for. Na esre wonim. Omukra obi Dumsor mo ye no. Omukra lantern na kania wo so. Wonim. What's what kania? And I love lantern. And me kan wo o program so. Atemni di omdim dada me. Oh the baby for mo. Ma hu say you NDC for vision. Na vision mo bi. And then after the what go ntia? Say NDC for vision a. Enka Dumsor kura de mo fa me ye campaign. Say no nti yanto abama no. Obi a wo tan wani nyina 4.5 years papa mahama. Ye tena so mu sa. Ebu 2 weeks na kan ya ma fi da. Enti ena say NDC for say na nadoa watimi ababedi ade enkwada yi school ehwo kanko atimi enkwala di school kanko atimi bo man no fom yo afedi dia enti me pa me ma me no cho ma e ma ba wa ne mrantie se ubosuani bi enko bi a eba education ebetimi asesa wa man no education wo ko education system a ya papa onabu aduchum wa bodwuma papa ya papa onabu aduchum you good macha opuruse o try to puruse biom macha no puruse biom nantimi bi sase ewiase ba bia na ekwa ahokyere mu onya Ghana nko a na Dr. Mahmoud Bawumia ani so adi no ono de atom anim no sesi ya wo mu yenye campaign enka de yepe enko perform otherwise enfa because Dr. Bawumia sa oba mimi di na chi kwa wo mimi di ka wo kuma se ha na de etieni o se oba port aboso kan spare parts no hu say e cost 130 da bia nkrofo toto o nyema musa into oba be no flat rate wo di container no ba rate say e na obetua yenko yi niema enka say we ni we custom for nko say ni nkro ba no na eno achi no yemfa dollar e rate obia e duty e wo port biem 1 2 wo say ye neighbors Togo omo import duties no or be ye said ye be ya yantimi ankokora no mo be ye pe said ye be ya revenue no ebetumi aba 3 o se o the tax amnesty eba na ono ababa ko ka mamate medi na chinji mate we nyina o ka kira hemfo ne asofo ne mpanifo se Estonia for tax system a enu bi no pesa Ghana for ye adapt na because of that no obi a wo de car sebita frache ayi tax for ebe to shop woni hungro ba nyina ye to abama no a wodi ni nyina ache ye start foforo said ye be ya obi a betumi etua tax ni bi mo man no ye nya sika na obi di message say to dwa no on to me enka se mato abama no okoya de foforo me a me o mane champion se munim ade no kura meka Dr. Bawumia ba samba won 2028 yo na wade ni receipt ana woto abama no a what is na me ka say woto abama obi na a gi receipt woto abama ya papa John Mahama 2024 ya oni wa wie o eji wa anya de a untimi kwa na hwe but say woto ma Dr. Bawumia at least obesamba won chen abeka kire wo say me hia mo bossa habo no me ye duties no eyi me hia mo bossa me ye nioma sei me hia mo bossa enkwala no school no omoko no me ba me be hye mu kename me metwam na maye intimo hwe de me ye na mo san to me so 2028 yo we receipt no na mom se okotuma wo bi a moto aba atia no 2016 ama na ye ne ya 2020 wasamba masan to atia no se man hwe yi na moto aba ma ye papa Mahama eye revenge
I still stand by my word. A revenge. Moto abama no a. Eya wona mo de ne fa mu 2016. Sir, ne modern born so ni nti won fie no. Oba beteneka na obebu na so mu nua because politicians pay the next election a winia and na wo bra o maso ase eye Ghana for bokoboko. Wotoma Dr. Bawumia na ni so ade unu so beko 8 years. Enti 8 years no obe na dwuma bokoboko